UFC 320 an haita kumina UFC fight to zinga fight card nga le lomponi tur UFC 320 chu kan maloka aunta October neli kaini lama chokni zinga nei tur UFC 320 hi Las Vegas ami pui sing ni chuang lenna ti mobile rana lama nei tura rom man ania ti mobile rana hi khavel pum huwa powa top singer zai thiam tak tak ten concert an nei phone mun ani baka sports event lian tak tak abikin combat sports lama fight ro pui berberte lo ha to thinna mun shiat lo bik ania ti mobile arena UFC en chami pui hu hang chim chak shim po an taminarinam amero chu UFC 320 ero fight ngai ne tu tan liao ania he ni fight punam am tura mi pui sing ni chuang or lenna ti mobile arena po hi UFC tui pui tu te tak tak te tan po duain azim tran view ticket po a full ne le view narinam UFC 320 lan tur te tan chun he ni hi an lo lak ni an payday ve ngai thai ani na chungin chuaya fighter te da poi mo jok tur ro an mingin ro puina an nei chunjom lo tur chung chang ani to zokang engponi se UFC 320 main ka thi India rama tunkar top chokni jingkar chunga entran thai turangai ania fighter thatam tak anin landona wangin fight nei tur fighter te chung chang po han soi vek acha kom vioni amara chu tun tum kan video ro kaise som ko pathum in la huang light heavyweight champion kongren kolmek to magamot Ankalev le Alex Pereira in tum tur chung chang ta bantamweight kaise som ruk pakhat in la huanga merab valis vidile American fighter Corey SANDHAGEN in machun tur chung chang ningot po hi soi tur tam tak om thai ania hei wang hian UFC 320 tun tuma kan video bi ki chu main event le ko main event in sol tur chung chang horbing na bik aniang UFC 320 main event da referee tur hi kan hmuhnawm tak hap din anile dona ko main event da referee tur hi Mark Godat ani thung don fight fans den mel ngai te kan mule don ani mel view ole UFC 320 in machon tur chung chang chu main event in sol to Russian fighter UFC light heavyweight champion title call to Magomed Ankalev le akong thren chu saktum tu Brazilian fighter Alex Pereira in sol tur chung chang atengin ihan soitan haldon ango tunkar top chokne zinga in sol hmuhnawm kan en tura fighter pani te atum ni nana anin sol kan hudona kumin kumtir UFC 313 just tam zok thutlukna unanimous decision mangin Alex Pereira ne in Ankalev light heavyweight champion kongren alo seng to UFC 313 fighter pani te in sola standing fight kan hutam viwa ground game a chung zok Ankalev buan thlak tumin Alex Pereira takedown tum thin viu ma se a hlo cham kan ti thayoma fighter pani te in sola kickboxing lalpa tian soithin Alex Pereira chu mitam zogin striking a anda sang zok anina chungin fighter pani te inton masaka fight munum taka Ankalev striking a chung nungna kan mutta zok ani amera chu khamituma Alex Pereira an Ankalev a fight dana du thu sam fight min hlui lo wangot khan UFC ku thlakna ber polangai Alex Pereira hi da niam thai ani chuang lawang fighter pani te inton masaka Alex Pereira ngein ka in pu cha thatok lo ni tin tongkam alo nei ve to bok nen tun tuma an inton le tura chuan Alex Pereira hi a in pe thokhat vio tura ngei thai anianga chuanlam siam atan thilti chi ani lawang fighter pani te ta na he fight poi mo na hi soilang don taila soitu atam view na rin ama Alex Pereira tan he fight lom tur hi akong shen lak let na hun thaber ngai thai ania a chak lo ero chuan mitam takin Ankalev chu lo thai lovin Alex Pereira ne thai lo ani tin an da sang chun jam to don Brazil ram mi puile khavel ram sang atanga tantunga Alex Pereira an ne na achang zo lowa
Ankalev alaka amwal phone non le ani phei chuan octagon chunga akut tum manga mit khap kar laka atum puide tidol thin Alex Perreira lna in kiani anei ve ta ti Pereira tantu ten anpom thiam angai toang lelama magamot Ankalev tanpo anhe na chanlo tur hi light heavyweight fighter thazoka hlangkai theitura adin mundik takti chena a omni tur ania the Gerson fighter tan UFC chanchina ro puina le mingchher chunjom zel aduna ana sadona Ankalev tan chaklo athiang don lo UFC 320 main event fighter panita in masantura in board na training camp borok po asang le Ankalev coach Sukraf magamanaw chuan a fighter Ankalev na nine masantur Alex Pereira chu kickboxer tarlampan to technique nei thalo le mi ber khai theina tur khopa fighter tha ani to lo te na lo sei to training camp Ankalev a striking back a combination te a footwork te le a grappling te mason tumin na sale zonin training anei mek zela eng angal atangpan Alex Pereira kut le ke thok chuak a hlom ve thoti a hriat avangin ngor takin training anei ani fight game hun mangtam Alex Pereira pon apu tlover texera noya ngole zolin training anaya magamot Ankalev amachon masakna za asomli vel chawin ka in peitia alo sei to chuan lamangkha atan seinon chi ani to lawang Alex Pereira an a cardio back a striking counter le wrestling thengin fighter thazon turin training anei chunjom zela a thok rim na in ra tha chho thai tak mo fighter panite in machon tura an vai khat in to na fight kan thlir ke lo thailawa an vai khat in to na Ankalev round nga ngot mai Pereira ai striking a chung nung jok zia fight fence milo mu tir to amara chu englai ma Pereira kutum fu taka thlok chok handong thei ko pa fighter tlo har hi UFC light heavyweight fighter de jinga an omlo tila kan sei solam lawa fighter panite in machon tura tun din muna kumsom thum pathum chaupa magamot Ankalev hi kumsom thum pare upa Alex Pereira ai chon kong engkima rangjok torangai ania chuchu anin ton tuma kan lo mu to po kha ani amere chu Pereira ko thlak na zia lo tha to tan chuan UFC 320 main event in lan tur fighter panita UFC 310 chak tur jok rena chiang tak sai to an vanarin amma ma jok eng po ni se fighter panita in swal hmuhnawm tak kan ngak chuak trap ta chole zinga tunga ding changzo kan thla mai don ko main event in lan tur bantamweight ke som nga pasari atanga ke som ro pakhat in elna huanga champion title ko lai merab valis vili le akong re chu saktum tu Corey SANDHAGEN in swal hmuhnawm tak turangai chungchang hi an sei vele donila a tharung ma le a har em wangte a in sualna renga khol ang maya fight anei thin wangtia the machine tia ming lemon pack Georgian Ramin UFC champion anei masak ber merab valis vili hi tundin na chuan mi puite da san le fight fence te mit fuk ron na animek merab hi UFC takedown record number chelmek tu atum puite tum som ko paselai takedown thai tu ania champion chaka tui har wrestler thabi kani a takedown record ngot po hi ngei to chian chuan wrestling a po merab bon tu che chu a fight mulo tu pon an chiang view ome chuti rolin merapa rau rel na ti top saktumin Corey SANDHAGEN he kan fight tura hian ne na changjok tu kani yang tuin tumruk na nen merap machon turin a in pe thu asaya psychology degree nei SANDHAGEN hian a machan tur merap fight turin aril ru zongjong senga merap ne tuma champion kongrem a shen tu na dal tu om chun chu a machon tur merap le hun chau anita lelama SANDHAGEN a tum tur champion lai merap pa in din tok na ni tin main ana sa chau do dawa azona tum som thum ngot ne to tong lawa kal tlong lai ani mek na ringot po hi atan in rin tok na wai chan na mit meng anei theina tur khopa rau pui ani merapian training partner le thian tak al jamin starling anaya ani nen hian an fight nei don kong tin renga ain pui ton thin merap a partner starling hi bantam boita
aro laurel to thilania fight fence tan Starling aming hi ami khwalo le bantamweight champion kongshen lo shreng to Starling wrestler tha ani na hian nasatikin merapa fight nei tur apianga apui thina merapa chakna nar pakhat ani tila kan soi so lom ba kan soi tak ang taktaka wrestling nei tha chuni ma se merapian SANDHAGEN ne nain machan tur chung changa za song pu chu striking ani yang tin lo sei to a mipui mu chak fight min mu tir atum ani nge yang merapa na soilok ang match SANDHAGEN na machan huna fight chu atum ani chun fighter pani ta striking kan mu na sap nge yarinom merap chautu the Sandman tia minglaman pek Corey SANDHAGEN po hi Brazilian jiu-jitsu baka kickboxing a background nei fit nga le inchi samphat ngata sang bantamweight a fighter sang pol tak ania akut chole kalek chu rangzathi champion kongshen kolai merapan aton fu chuan merapatan har sapna tlan thei ko pa hla mani han soi ta zelila ground in bon turpon merapan allowed tumte te fighter ain ale sangkhat chuangin ka thazok te soi tu SANDHAGEN hian merapalaka chakna chan a in ring hlea Georgian fighter merapan son omelile Umar Nurmagomedov talaka champion kongshen alo ven him to angkha SANDHAGEN nena anin machun huna atum thumnan bantamweight kongshen avengin a hum chun zom thaidonem ti sheta chakom towa UFC thlir thin tu den heni pui mo lo thleng tur hi o lo thleng tur ro tin an ngak me kani SANDHAGEN hian PFL World Tournament finalist Justin Witzel nen merap ne tumin anna thayang bara fing taka nortamin training anaya UFC bantamweight ranking apalina mek SANDHAGEN hian merap ne tumin a zong ape ati thai fit nga le inches som bota sang nin fit nga le inches rukcho sang merap ai chun a sang zok ngaya distance fighter po bantamweight fighter zinga thaber por ani mek hayan fighter panita in machan tur en ati chakom to ma se machan tur merapan round khat na le round hina a take down attempt nei turangai thei fight mi thalok thaya a in veng zo kharangem ti chu SANDHAGEN chantu te lo thon ani mek marep chautu American fighter SANDHAGEN hi chak rin lo zok underdog zok chu ani ngei meya chuti rolin SANDHAGEN hian UFC thli tu te barakhaya merap laka nena achang ani vei chuan kumsang hi somni puli nuwa American mi fighter te jinga UFC champion le thai masaber ani dona UFC American fighter how din mun niam lai taka SANDHAGEN an title fight anai na tur hi atana huntra ain her chu vei chuan American mi pui thin lo SANDHAGEN hi atlana chawda dawinari nom